sino khana to khe sabe khana rik langka pharing ke sing tau teu chain hai sini next idol ni bakak sing thangai tong ta te bu song thiri norok saibano theater round Tipra Idol season 2 ni theater round choli tong te aba hai kino next sini idol okay Samuel Koloi phari sing nungui halai nai Samuel Koloi no joto ya phokor lai ni phari Sal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang sharik sal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang Laisha kaisha jab jagai bekerang sokha hai ni bagai bir sai thananangka oh laisha kaisha jab jagai bekerang sokha hai ni bagai bir sai thananangka khojlai ni jalabai toksa bisawai thangnani nangka bisawai thangnani nangka sharik shal thangkado nogo ki filfai sidi o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang o ani khani jadu nang Belai-belai ke khana to khai sabe khana ka Samuel Koloi pharing ke sing sini expert judges on khok ke bini bagi tam comment song sing khana na len Samuel nini vocal tunnel to belai kaham hai bana tini ingkai kisa rasa monggon ni je kisa je murki rok tongmani aro kisa missing khado ngati kaisang ko ontarawo resap na nanggo honi resap itongmo baingya aro bisingo habna nangana sikada kisa feeling rok kisa kom hai nukjagota emnake vocal tunnel to ang kunu saya kaham ninem vocal tunnel go oborongno competition jehetu oborongno muitunar de je expression feeling oborongno bahai ki tubna ni resamongo throwing oborok se main aro missing thangkang kaito khunjuro go khanana ni tam hainga diba dry go aborongno kisa muitunar de thank you
Samuel, emne tu ni khorang kaham, pia bat ini ni je performance, aur samgo, kisu jaga wo ni distion nukjak ha, angkai variation vibration rock tik ke khaina tongman abo cleaning solia, abo ni bagai next round no nang try khaiti, jate overcome khaimana ni bagai. Samuel, korang tu belen kena tu, bas starting go ni ro kisah, hayada, nung belen kasih kita mah hemat tong jaka, jangan like sairik sal tangkado, nogo ki feel fai sidi, oh ani kani jadu no, hai jelas zaman nang ni na, orang kisah, ang abang jaka bar, overall kaham na. Samuel, Yes sir. tahu tu mungsa sali yang ini bagi itu. Next round test sapur nunggu kok selesion, hambai. Ang kebang salia, Sir. basic kebang sahabat ka sing bay pe ne kena. Ozon kena ada resine do. Tesa kaham ke practice kelai di, nini bokal khub kaham do, nini korang na jotna kelai di. Bas kangwate bu kaham di. Samuel resabu tok nang kaham kan resab kha pia original compose khamai kisa different khai khana kokroi overall kaham no tam hola ang bo kisa khnai enjoy no khai tong tam hola o jaga wa ang se acting khai jak ba resab mo apoge abo no moi to mai no kisa enjoy khai tong gan after all the best. Yes sir. Thank you, Samuel, for that beautiful number. Bele ke khana to kare sabe khana ka phari gai sing next contestant ni baka thanai next idol sini buskango phaitongo Blooms Mighty Riang. Phari lamsok lai ne Blooms Mighty Riang no. Phari jot ya bakhoro be. rồi đã bay mưa trăng khá nâng bay mà lại yêu xa lô khá lệ tông thô khá cùng với nó mưa trăng khá hô mô cô lâu ăn hám trăng mà nô cô ni ni mô cô lâu ăn hám trăng mà nô cô ni ni sự đang phải yêu nái đi khá bằng ani khe khna tho thay sa khe khna na ni mo chung ni mu nei ma as khe nai tho nai sing mang no tong na ni mo chung go Belai ke khana to kai
rosabai khnaraka tai abo haikeno khorangbo belai khnathok khai matongka phia sini expert judges on khoktige sing yang sini sar sar ni yang tike khna lain puila starting o lyrics kisa pauza khna pia bo abono koro phono lyrics no koro phono bo je sur no je tal nan bagi bo abono paumono bo patakriya tlang thangkha next bo pick up khai kha abon bagi well done after all mane kabangma jaga o beating belai mane changing tongoro chord change thango rhythm change thango abono mane actually gani design onorokom khaijak abono catching khaimani belai khana khana thok all the best nini para bro Dazda Kanchanpur. Dazda Kanchanpur